дар замони соҳибистиқлолии мамлакат ҷумҳурии тоҷикистон сиёсати хориҷии хосаеро пеш гирифт ки он расман аз 31 декабри соли 2002 сиёсати дарҳои кушод ном бурда мешавад. бо шарофати он тоҷикистон мавқеи худро дар сатҳи байналмилалӣ мустаҳкам сохта, бо назардошти манфиатҳои миллӣ ва тавозуни муносибатҳо бо ҳамаи кишварҳои олам ҳамкориҳои гуногунҷанбаро ба роҳ монда, дар ин самт ба дастовардҳои бесобиқаи таърихӣ мушарраф гардид. сиёсати дарҳои боз имкон фароҳам овард ки ҷумҳурии тоҷикистон ҳамкориҳои мутақобилан судмандро бо як қатор созмонҳои иқтисодӣ ва ниҳодҳои молиявии байналмилалӣ низ роҳандозӣ намуда, лоиҳаҳои гуногуни сармоягузориро баҳри баланд бардоштани иқтидори иқтисодии мамлакат ва некӯаҳволии шаҳрвандон татбиқ намояд. сиёсати дарҳои боз ин яке аз сиёсатҳои саривақтии пешгирифтаи иқдоми ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон буд ки имрӯз ба рушди иқтисодиёти мамлакат таъсири ҷиддӣ расонд. маҳз ҳамин сиёсати дарҳои боз буд ки воридшави ҳами сармояҳои гуногун мустақим ба ҷумҳурии тоҷикистон ба иқтисоди мамлакат роҳ кушод ва дар ин замина масалан дар самти энергетика бо ҷалби сармояи хориҷӣ бисёр корҳои бузург анҷом дода шуда, аз он ҷумла дар ҳудуди вилояти хатлон таҷдиди нерӯгоҳи оби Сарбанд ва идомаи таҷдиди нерӯгоҳи оби барқи Норак аз ҳисоби сармояҳои воридгашта ба анҷом расонида шуда истодааст ва ҳамагон медонем ки дар ҳудуди вилоят сохтмони хатти интиқоли барқи 100,000 осиёи Миёна ва ҷануб маҳз бо ҷалби сармоя рафта истодааст ва умуман сиёсати дарҳои боз ин сиёсате буд ки дар рушди иқтисодиёти мамлакат, дар саноаткунонии мамлакат, дар рушди расидан ба истиқлолияти энергетикии мамлакат саҳми бузурги худро гузашта истодааст. имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон бо аксари мамлакатҳои дунё равобити дипломатӣ дошта, узви комилҳуқуқи созмонҳои бо нуфузи байналмилалию минтақавӣ дар самтҳои мухталиф мебошад. дар сиёсати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ташкилоту ниҳодҳои молиявӣ мавқеи хоса дошта, густариши ҳамкориҳо бо онҳо дар татбиқи ҳадафҳои стратегии мамлакат ва рушди инфрасохтор заминаи мусоид фароҳам овардааст. аз ҷумла бо созмони ҳамкории иқтисодӣ, созмони ҳамкории иқтисодӣ ва рушд, иттиҳоди иқтисодии Авроосиё, хазинаи байналмилалии асъор, бонки ҷаҳонӣ, бонки аврупоии таҷдид ва рушд, бонки осиёии рушд, бонки исломии рушд, бонки авроосиёии рушд, бонки осиёии сармоягузории зерсохторӣ ва бо дигар иттиҳодияву институтҳои молиявии ҷаҳонӣ дар таъмини низоми иқтисодӣ, хусусан энергетика, коммуникатсия, тиҷорат ва масоили муҳими иҷтимоӣ нақши муассир дорад. сиёсати дуруст пешгирифтаи пешвои муаззами миллат имконият фаромад овард ки сармоягузорон ба Тоҷикистон майл биёранд ва дар рушди ҳамаи соҳаи иқтисодии мамлакат ҳамкорӣ кунанд. пешвои муаззами миллат боварӣ доштанд ва эҳсос мекарданд ки Тоҷикистони азиз дар ояндаи наздик ба як марҳилаи нави рушд меравад. сиёсати дурбинонаи пешвои муаззами миллат буд ки ба ин рӯзҳо ҷумҳурии Тоҷикистон оварда расон ва ояндаи кишвара ма фикр мекунем ки аз ин ҳам боз ҳам хубтару дурахшонтару ва тараққикардатар мебудем. ҷумҳурии тоҷикистон бо вуҷуди тағйирёбии вазъи сиёсиву иқтисодӣ ва амнияти ҷаҳон дар роҳи пешрафти бемайлони иқтисодӣ расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва ба ин васила таъмин намудани зиндагии шоистаи аҳолӣ бо қадамҳои устувор пеш меравад. дар асоси сиёсати дарҳои кушода чун меҳвари аслии муносибатҳои кишвар бо ҷаҳони муосир, ҷумҳурии тоҷикистон дуруст ва судовар будани стратегияи сиёсати хориҷиро нишон медиҳад. ин сиёсат доираи шарикони тоҷикистонро афзоиш бахшида, барои таъмини иштироки густурдаи кишвар дар фаъолияти созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ заминаи мусоид фароҳам овард. имрӯзҳо мо самараи чунин робитаи гуногунҷанбаро дар арсаҳои мухталиф баръало мушоҳида мекунем, зеро ин сиёсат боис шуд ки кишвари мо на танҳо мақом ва нуфузи худро дар арсаи байналмилалӣ қавитар созад, балки бо ёфтани равиши хоси дипломатияи худ дар ҳалли масоили минтақавӣ ва ҷаҳонӣ фаъолона ширкат намояд. امروز ما همکاری تجارتی با جمهوری ترکیه، با جمهوری ایران، با جمهوری قزاقستان، با جمهوری با فدراسیون روسیه عموما با هم قریب قسمت زیادی دولت‌های مشترک المنافع و کشورهای خارجی دور هم امروز ما همکاری داریم. این حاضر قسمت محصولات ما تا جمهوری ژاپن تا دیگر کشورهای دور هم اروپا هم صادرات کرده شد. نسبت به سالهای پیشین اگر ما یک عموما قیاس نماییم، امروز
ولایت ما با زیاده از 30 کشورهای دیگر همکاری‌های تجارتی دارد. امروز مال و محصولاتی که در ولایت ختلون استحصال می‌شوند به کشورهای زیادی دنیا صادرات کرده می‌شوند. خصوصا رشته، نخ پخته. امروز ببینید که ما در نتیجه همین سیاست درهای گشوده از یک کشوری یعنی که قبول کننده سمنت به کشوری صادرات کننده گذاشتیم. البته همین هدف‌های پیشروی معظم ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امام رحمان بودند که امروز کشور ما روز تا روز سال تا سال به نتیجه های خوبی اقتصادی تجارتی نائل شده ایستاده است. در 6 ماه سال 2024 در ولایت 44 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ 1.2 میلیون دلار عملی گردیده شده است. در دوره استقلال در اساس همین لایحه‌ای که تطبیق گردیده راه‌های دوشنبه، ختلون، بختر، کلوب در دایره این لایحه چندین مکتب‌های مؤسسه تحصیلاتی میانه مرکزهای سلامتی ساخته به استفاده دادهشان مورد عمل قرار دارند. سیاست درهای باز امکانیت داد که در ولایت سرمایه‌گذاران زیاد وارد شوند و کارهای عظیمی را به انجام رسانند. سیاستی درهای کشاده که محوری اصلی مناسبت‌های ما با جهان معاصر انتخاب گردید در دوام استقلالیت دولتی واقعی درست و سودآور بودن خود را نشان داد. این سیاست دایره شریکان تاجیکستان را افزایش بخشیده برای تامین نمودن اشتراک گسترده کشورمان در فعالیت سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی زمینه واقعی به وجود آورد. امروزها تاجیکستان با پیشبرد سیاست منطقی و نشانده‌های سازنده‌اش موقع خود را در عرصه بین‌المللی بلند برداشته با قدم‌های استوار به سوی پیشرفت حرکت می‌کند. امان‌الله بختیارزاده برای برنامه اطلاعاتی و تحلیلی جنبستی هفروزی ختلون.